Pemirsa medue Jimbar widangan sani pinih Jimbar ring Bali, Kabupaten Buleleng rumasuk silih tunggil widangan sani durung becik indik pengelolaan lelunyani. Indik inucap sangkaning tempat pengolahan sampah 3R Kantun Kirang. Menjantan kahanan inucap ngawinang TPA Bengkale sanema genah ring desa Bengkale kecamatan Kubu Tambahan nampenin over kapasitas saking warsa sedurung nyane. Anutin data pinih untat nyih nayang Buleleng sanema drebe widangan pinih Jimbar wantah madue 50 kali TPS 3R saking 1 likur desa. Saking kuentenan inucap durung samian sida memarki antar. Pikobat inucap sani ngawinang lu sani makutang ke TPA Bengkale kantor 1 ton arahina. Makudang-kudang pikobat inucap taler munggah ring pengusulan pembangunan TPS 3R ring suang-suang desa ngawit saking genah sokongan saking pemerintah desa krama tur keberlanjutan program 3R sani pacang kelaksanayang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Gede Melandrat Matutang indik usaha nampenin lu ring Kabupaten Buleleng durung memargi becik pamekasnya nih ring wewidangan desa. Napi malih ritat kale pengrauh rahina suci agama pengrauh ke TPA Bengkale dahat ageng. Nanging ring kuentenan Siongolas kelurahan sampun polis sokongan wantah sawetara genah ring desa sani durung madue TPS 3R langsung sani ngawinang kantun ngirim ke TPA Bengkale. Tim teknis Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, Made Dwi Mausang, warsane mangkin Bali nerima 6 dase usulan wantuan TPS 3R, saking usulan inucap wenten 3 dase 6 usulan kejantenang sampun lolos administrasi. Nyoman Yuda, Bali Pos Nguningayang.